menuju ke Batu Rata Panangin. Pelan-pelan Pak Sopir, jalannya sempit. Oke sampai, bayar tiket masuk dulu drivernya. Bikin video muter dulu sebelum naik. Di sini salah satu spot menikmati Telaga Warna guys. Muter-muter lagi take video sekitar Batu Pandang. Hydrangea Ungu. Mumpung lagi sepi kita muter-muter lagi haha. Capcus menuju Tol Kahyangan. Ada rekomendasi dolan kemana lagi? Jangan lupa subscribe ya.